dikasusila reng ayo dia subageng rat ike kedatuan nirang nerepati sing jada ane nyaman ada unuk keluwehan wardia pura ne teh segera titian bengong titianan tenan Gusti ini kamulihan jagat diri kiring wardia pura nenten wenten kejelan tu keide sang Prabu kairingan tu Gusti tabang wijama kesami pemekas ning margiang sane kabotri hita kerana ni pemuka ring pariangan sami becek yen wenten purone usak kewehin wantuan ring pawongan yuwati pekedek pekenyung napi malih ring pelemahan lingkungane lestari bersih inah lestari lanaman dan kedua anak puniki sane mahawinan kebersihan teh mulihang kantos pawehi gesang angawurat sane mewastel adi pura adi ngaraneng utama pura jagate sane mau utama kebersihane pemekasan asapunika nah tuane mulo uladi wapo ngajak panjak mekejang dini sing nyen bedak pasangan to ken ben mepaitungan ngandang parekan pengabeh nah itu mesti itu agung banyak besik ini banyake nah ini mesti pada melah puniki sampun cuma wis antuk titiang midap-dapin indik pasebane jaga iring duru sang Gusti nggih gumendos tedun di desang Prabu namanya merasa gardito mesin nepukin kuat nah udah kain ini mekejang semuanya pada lumung banget kan terus dah kali sampun nayat medali desang nawakan titiang rengangan pelungup cokor presida titiang pedek tangkil semeng kadi mangkin nagingin kadi wacanan pelungup cokor dewa mejantan sampun wenten bapasan kuat mangkin sampun titiang wenten ring ajang kesarengin nantukipun parakan duwe inggih durusan bapasan berarti diaratu diadu sekadi atur pengaben diweni sampun maka sami napak rengajang durusang mawacana biagung durusang sampun biagung wacana man ini nawakan neti dongeng gelahti ni paunukan yo ing urah parah pak dong sing modaya gelah tapi nen yo ngelah paminah buku keto apa pikuleh ini presiden yo mampi cunangan yo ipanyap aku tuh banyak kecukup ngemasing sangkan laksanaan yo enten keneng wilangin sampun win besiknya paman ya namun tuh tegas pos gelah emang yo metilang uleng dipuri dini di wardia pura tadi muyo kelincang ken sudah dene idap pione tuah yang ngelarang mulu ane mata najuke nyaluk gaman pengliakan
mula sing dadi keluhurin aku belasah. Nah ini paman ing sir masih sanang yat naing dauhin para banyak mana nih yakna ngapa pau ini lugro di tiang punika wenten tel wacanan pelungguh Cokori Dewa diastu nenten di tiang sampun riyenan nauhen banyak duwene nyikiang dewek di tiang maka sami ratu doaku mangdo sampun api jantuk mangdo nenten mersidayangipun malih mriki Ki Arya Barak jago usah asik kuri duwene sing wen gelasang saya kapin pemindah yai banyak buat pangubah dia mantap kok. Nah nih wen besik lantas paman nih paunukane cening Gusten pamane saren kangen subuh madan jani dini ide gelah anggon gelah tiana mirip aduk ke para banyak ngopot buat laksanaan gelah yenal yang patut nih sing ke paman aku mawanan subuh amone yusan gelas subuh mata licir tan side masih ada peswecan ide sang yang pramukawi ngentikang pertisen tanah nah tuh teh mawanan sing gelah mapiora sing noken paro banyak ide hicening mon ken ada mirip banyak mekaungan itu pemekatai setato ada di jambu Sugro Ratu Sang Prabu boyo purun panyakit ngopet ring parindikan kewicaksanan Sugro Dewa napi tiduanang titiang matura sapunika waluyane Cokro Dewa ngicalang kajrehan manahipun nyamubrayan titiang ring ajaba santukan sampun ajre manahipun sangkaneng nenten wenten mijilang putra rabin makasami pacang keicalan gedung dumadak sangkaneng ke Dharma putra ide ledang raris ide botare yang urun Cokro Dewa mahyang ring sinalih tungil rabi duwe kingin mopot dumadak sangkaneng ide pinaku penuntun kena nabi jaga segalangipun banyak duwe lah santokan ipun nalar sampun ning ditiang iring pemargaan Pelungguh Cokori Dewa nunas ijo mriki mangda ngemedalang pergi sekano nalar nenten ratu nah ini sangat petempang lah sing manipuan pangsing mekutang bumi ini apa puarane banyak tanpa Prabu dan dina kadi pauko dan yo awak dogen sing misi tenas sing ketutup sayuanti nada tanpa balep rup ikan jagat nasapunika dite pemekan yen ketu kayun beline pengide kan beli kapen nanti ken-ken ke panati rumasak banadi ngelekadan pakai to kayu nadi ne marep kapen ceneng urang itu nunas lugurat titiang Ratu Diagung isampun wenten runtuh pawacanan belia sapunika ring dewek titiang kalintang gargito pisan manah titiang ini sampun api menantuk titiang malih pancang matur riantokan sampun pemutus pawacanan Pelungguh beli titiang pancang sairing sanang semedia malih ring dewek titiang Diagung adi lantas napa nandi angon rapi paling cerike mengken-ken kekayun menadi nang tegarang adu arep mau ke Dewa masih pang nama buat pemindah kali ini nunas lugre titiang Ratu Diagung ya diastu ngen titiang memadu sarang imo agung yang derah ring manah titiang patah sarang kayun ide ya neng ide sampun ngiringan titiang napi ngen malih titiang wantah ngiringan kaler Diagung Dewa Ratu paras sarpenaya puniki wantah apiang titiang pinaka banyak Cokro Dewa iriki ring Dewa pura mangna kengin gilek seguluk ring puri Ratu Sang Prabu aduh agung kena
masa punika yukti swarga sekala yang kemana andok tiyang ratu. Ini kebecikan kula ngocokori dewo. Man, yen merpat lantas yen sing lah pianak, yen merpat cecai apa kuarane nyeneng. Sing ne lantas tulane kapene banyak milu mekalu kan dijago sing keto. Yen bepeneng nang kedek pekenyung sing ne mulo ulah yang sejeron hidup ajak mekejang ruruh ne sing keto. Nah, yen subuh monto paman. Gar kita kayu belahnya nampe ne natu tamane ada ne baru banyak buat pangu bakti dia ne. Raga tang malu amun. Bener nya tangkil kepulinya. Inggih, yen sampun puput ratu. Inggih, durusan Jadi bakal kemudian. Ini terus memarga si Cangir Kang. Ingat dan pesannya panganikan itu dua agung lingsir kengkene bancainya no dauhang banyak kejang banyak besik ingkup oleh kengken depan bangsing dia nyidang dia marah pengen musak aset ini Sampun Gusti. Ini pekebage ring banyaran rauhan ketepi siring kantun manggeh kerahina wengi. Nah ne besik nah panido nih itu dua agung murah nego nyenang ke Dharma Putra dini sing yen len cai ane paling selesai nyen ngiring pemakan itu cai mesti ngatur ngajak kengken jepan nyen banyak Sampunang banyak malih iringang elingang pekaryane suwang-suwang gini Gusti harisan. Siapa ngelimpuk Kang Serano? Moga-moga lumpuh. Nyen kelpapase. Yan Arya Barak nyen. Kalah Kang Jaya malu. Sakewala lemah Arya Barak kalah. Peteng tunden yo sido kalah. Ya namune aku dang Serano subuh kacakan. Nyatur buano bilang bucu purine subuh misi Serano. Nekat kejabo purine. Subuh madan kakenaning pamor bubuk katekaning Serano. Nyen jenyak-jak 7 musna yang dadi ban purine ne pang dadi je peguyangan sampi dadi tegalan ye pang itu ngange Arya Barak Tiang iya namun tuh tegas bos itu dua agung lingsir ngulah ya isiap kade itu nu masih kelicak-kelicak ya dini men apa ya dotang Gusti kalipun mewasta ayamipun punika sada Gusti yening sampun medewek sada nak tenjekeni nyenantu ko baos iwang baos patut jak ya memerut yen ping 3 timpo Gusti demprat Gusti meh ping 4 ipul pacang teko kelayame
yen nuju wehen tedo nak tedan itu namahipun timpal saja pesan gitu buka raos ayana jek henten kadiliak bener ayame dia dados angen ben suci taluh neten dados angen dak sino taluh bebek Isan! Malumar! Bungut cai ni! Diarok nyen cai mempedone. Ngeraosang cai siap. Tunggu yo siap dadi anu selak ngenyakang batis yo ne diwardia pura. Rumah so nyen yo ngelah taluh dini ane batut aseno. Nang wake metakon. Yen cai nyinanggo kang iban cai ne prakango. Makelo supo cai tatat wake. Mirip penulian sing ngelah wilaso lan sekayu neto. Sangkal sing taen ngetekuk sing ado mirip wilasan cai ne ane pariangon cai dini. Ingat, babaturan jabo purine ne ane malu. Masangkar melah purine jajar keagungan itu nerepati. Iya rio barak ane makado. Nah, Li. Do nyen gingsir angono talonang nah. Tiang sebelum merasa tiang ane kenen itu. Saja tiang dini memarakan sing lah taluh awanan tiang sing ngetekok buka beli. Tiang nak ingat melah dini temoke kuri agong melah tuah mulo sangka nang beli ane tadi pemucuk. Sake walo sing nyendi dian beli mekejang banyak di para tando mandri ngopin pejalan beli ne. Tiang saja merasa bengong. Bengong teken wibawan beli ne dini. Dewalo. Jeneng ngeloban beli ne bos keliwat. Irajah tamah mau mungkin dewek beli ne. Sing jeneng nyanang dan beli ento dogenan. Nu beli merasa keuangan. Ngalih beli penangkep. Nangkep tinggi itu dua agung. Sing jelento pengliakan dia. Siap! Ken? Pengliakan kat-katang cai. Dosa kewalo angon cai serano suriak nundung wake. Sake walo wake sing nak coba resep. Lio nyenana kekene caro cai ne. Nyen Julian gerayang beten. Ado lantas hitungane anak nacat. Belah yo tegak. Mulung sapken kulit, sapken nyamuk. Ingat sih, mekulit abidang yang ajak wakil sesama neng paro Aryo, nekat ke Gusten cai. Abidang yang masih kulit sesama neng paro Aryo, sake walau melakang ben ngewawo jagat. Sangkal buka penuh amun-apunyan, agung wilasone, aduh sing nak ngerekonang. Masih nih kanggo caro cai nyan kincir. Tuh Gusti nawa Kang. Kadi baos Gusti mesemedon sareng tani yari. Pinako pengabeh ida Sang Prabu. Ida Sang Prabu entane Gusti tetujone wantah gumawe sukani Kang Ratna sapunika ya. Tados Gusti tios pemargine amanah si Kang Rat aku do sampun panyake padam ulian wisesan penistian Gustine. Nah, do ingat dang. Mirip tiang ngado-ado, mirip tiang ngawi-ngawi rasane. Nah, mau buktinya munyin tiang sing ada beli. Ora, Kengken. mumpung cai ngeraos buka keto. Apen kengkenang apen kutiang. Jak subah muntu kena cai ni. Penyat sini ken wake. Antos na. Rumah sat wake macan pulas tundun cai. Apa nyen kedadian kumin cai ni. Apa kedadian ukudang cai ni. Tuk antos ken wake. Yang kecut tiang nak misal dia pesan beli. Beli angon tiang nyama kelihan, yen beli mang pengancan bukok itu, tiang angon beli nyama cerikan, kengken ben tiang yang misalnya keto penyoh belinya, tiang lakan nuti. Melah nyen cai, sop jet agung dini di wardia pura. Makati wake uli dini, makati. Nah, kewala. Aku lihat anu
Pekawan gelesang. Yang dani ngeper-ngeperan. Sapuniki Gusti. Sampun midap-dap ida sangyang surya pacang sabering jagate nyaluk sani kaliyo iriki galah tani pacang wirang pekayun tragir-tragir titiang pacang ngereh Kengken pawan nyeneng munyin bapone ingetang diastu lemah diastu petang sing nyen kita dilempas inggih iring data bagi Hal, di bengong kayak gini. Ada apa nih? Hah? Wah, cising ning ahorto sing orto apa? jangseng iya ada ngorto nen Hah? sing ning ahorto Sing? umah jange puon Hah? umahe puon Won umahe? ah Jatuh pedalam jang menjadi jam pulas pal. do jang pedalam Pas karuan umah cipun kesing bagi jam dalam. jani jang bo membangun lantai 2 sar Hah? bo membangun lantai 2 Mau membangun mas? Lantai 2. Tuh, amat ya liangnya pulas lantai 2. sing sangat liang Pas karuan lantai 2 tuh pulas tuh. sebot jang Ini kadang sebut. somah jange milu puon Hah? somah milu puon Somah pun. Ben pedalam jang cipal. Pedalam jang. Pas somah cini pun. do jang pedalam Kesing bagi pedalam. jang bo nganten jani Nganten. man penyanyi wa kaca jegek ya Penyanyi, seksi men Seksi. Gading. Aduh, amat ya liang. Kena pulas ngajak somah seksi. sing ge sangat liang Itu kesing. somah jang demen ngalih mitro Yen cang lah somah itu uliang cang somah cang. Das tu ke ye jegek. Lo manung bikas yang alih mitro. Uliang. do liang Uliang. do Kesing baju uliang. jang demen sing ngalih mitro Wih. Halo becik. Tuh. Kayak apa coba kita ngalih mitro? Sing tadi sing nawang mitro tawang ngalih somah timpal mitro tane. sing mitro tuh timpal artinya tuh mitro ya sadian utama laba Oh gitu artinya itu. kan ada jadi kayaknya tulis-tulisan tuh mitra usaha Oh tuh gitu tuh. Mitro tuh timpal tuh. timpal perlu ya Ngalih ngalih timpal pangliu. Iya saja. Timpalane raket aja dulu selesai sing tane Gusti Ngurah Putra. nah Kaden mau janji bakal luas memancing di none jani kayak kali jani sing mesin dane metangi. Ken ya don ini. mana Ada temen lu dah. Tenang yang dane. Ih, sakit sampun. Iya, sakit sampun metangi. Iya. Ih, ratu, ndang becik ke. Wau kok manahan anyang mereka kok pekoloman. Jadi saup sangkol kada nu cerek mana. Ekar manahin sampun metangi tuh. Kapan mau janji luas memancing? Nah yang gitu membukti buat pangobaktin pamane. Berat yang sing ada paman maka dadwa. Nah paman apel sat anggon biang. Paman gangsal waluyo anggon aji. Yang sing ada paman. Apa yuk penanten yang Punika nenten sanang pikayunin Gusti Ngurah. Wantah pat-pat bebekel Sang Nyerwati ini punika. Suka, duga lare, pati punika elingan. yang sing sajan kenah-kenah tiang ulah-ulah. Yang sebat lacure bakat anggon kenah. Kayun, Mejak bungker sing payu hijau. yakti yit punika katane jati kayun. Akengken kenucap di sarasamus cayon. Punapi jawenten. Ayu tewang manas tapun. Iya diapi candala yonitwi. Donyen mau kangen, donyen mau seselan. Diastu kenyen cacat nyen hidupe. eceng Berot, cungi nah bongol gonong liu cacat itu. Si dadiwang utama juga ya. peh nileka diraga dadi manusia nak lebihan utama Oh. paling keleka dadi sabdo
Tadi cicing. Dadi cicing. Nyak cicing berung lantas. Bah, makejang dia kan. Inggih. Nah, mumpung roseng liang mecok nih len. Ini pian. Mau Ya nanti ah. Dan itu men yang ipijak soleh sana. ya benar napi. Ipi mak kebar tuh. Mau kebar nge. Au. Kakan menamung yang kebar nih. Ye orang cak mengulayang duramu. Mau duwe kampet. Si makabar menambung. Nah, mengulayang di dhuwur amone. Masuk. Oh, cicak rasam sajan bro. Jong, misi tak. Dengan bulan purnama. Ye bakat damplak bulane. Kenyang bulan damplak. Mulung. Ya. Di paben ane megelebuk bulan itu. Amat soleh nih. Boloh bulan. Mau kelanar deh papen duwe nih. Nah, odah ngerawasan bulannya kalian di PCN kon ya gulung. Dan Nih ban di paben aja kesau. Sauk bulane. Ih, tekak sajan. Atuh. Nggih Kena he. Nggih. Sing edeng Pangkawan ken Taman Gansal, Taman Apel, melaip yang ketiwangan. Oh, dan Biah ingat, Bo. Ih, kalian saja nyangkol bulan. napi Galang gulingnya bakat melekut. wata nyumpeno wata sapunika Gusti berat. Tuh. Yang gitu ipiana kengkennya nih mirip Sito dari apa ya tuh? Hmm? Kengken itu yang kita ngipi ke kita kengken ya artine. Becik beleng Nggak ya. nyaru, banyak nguyuk. Buruk ya ket nase. Bang yang jadi di bebanjaran iki tiang ngupas arti impian niku. Utak kade wenten buku impian jumeh niku. Nah, yang gitu kengken mirip artin ya. Iki becik pisan iki. Iya, upami niki Gusti dados kenten nggih, sing ora dados dagang. Dagang. Ket di pasar durung membangjahan kentene tapi dane dagangane ampun mekarang nak numbas. Lanjut kok. Dong akeh boleh. Oh, sing sinah Nggih. Yen luas memancing kadi rasot durung pancing mau pulang niki. Be ampun ngantre niki. Oh. Ini liu boleh teh. Demadik pang sajang gitu. Yen upami mungkin perlu Gusti tendos anom niki anom. Atuno. Nggih. Heeh. Makin yen mekayun pacang ngarah cewek kenten ke. Wow, jek nengok di kuri ya ngantre bajang-bajang gitu. Tinggal pilih saja. Dojo bangi kene wak lacurnya pernah ngeringsun. Dan artinya piane niki becik. Oh gitu. Luar biasa niki. Kemadak pang sajan cara cakra neng gilingan. Sing jebetian wan metana muyak nut mono tang Nggih. pangkan megelibak berduran po. Apa ya nih selah kan dipale. Kene. Sing medayo cang cicing buat ngarjang ipian itu. Lusan cang man pula saspiat sambil cang ipi gitu. Mau dalnya nayo milu menang ipi. Ada nak ngipi sambil ngorcau. Dan yakti di cang pula sawu jepos ngipi boleh. Nama nandas kita. Cian. Ipian cang cang dados dalang ngiyo. Agen. Tadi dalang. Ipian itu. Sing saya melajang wayang cek kaplak dari dalam. Nggih. Keto ipiane. Lampan wayangnya. Lampan wayange kinten daya pranu nganggur niku. Nganggur nggih. Amat soleh neneng. Biasane lampan wayang ya mahu berado. Ramayano cupak gerantang sana. Di kengkene gamuh. Calon arang ini jaya prano lampan. Cang ipi. Napi dados ipian. Cang ipi nang ki. Nah, selama mimpi tidak dilarang tadi Kijo nganggur. Kemriko kebanyaran sekar sedumah luh nyoman layon sarine. Kemu yo nganggur yo prano. Kan. Tepuk lantas. Panggih hango lu nyoman layon sari sedang nyampat. Oh. Nyampat seret. Kali apa nih? Jam sio lemah nih Gusti. Lemah-lemah nak nganggur. Jam sio nak truno tuh. Kengken yo man. Dianya nyala maso nyampat tadi yo. Biasanya sing semangan maro bangun. Di kengkene nyanyang sang sab suryo. minap kenten tapi stane mau bersih-bersih pun dumun kenten. Jam sio tuh nyakan. Maksudnya nyakan dumun mau bersih-bersih kentas kenten. Oh, setonan membanten jotan tuh. Nggih. Gaknya seso. Nggih. Oh. Pak,
Panggil hanggo lo yang sering nyampat, jemaka sampat itu kini Jaya Prano nang kitu. Jemaka sampat itu. Jemaka sampat itu. Pak, yang gitu marah luwung. Beli aja nyampat lo senak biasa Tegal budaya yang pidana nganggur ngopin ngelesung, ngopin metekap. Jadi nyampat yo. Seret. Bapak dia nganggur pidan nguap meneknya, keles celanane. Panas gitu. Padalam li nak buka lo, nyen susu bang 5 lo, kena bok, bisa sipan nyen deng ai me, pelong kulit nyen. Sing gitu. Gitu tenan. Ya iki yen citu. Kudu sing gitu nak. Keluar penci cang ipi tadi. Numak cang wop me atau sup semang cang. Ngipi wo punya moe. Kai. Satuan Jaya Prano nak skenario nak gitu. Sing gitu sing ipian cangi. Jemak yo sampai itu kini Jaya Prano. Lah tajak titik ini Leon Sari nang cidai. Yo cantik cek. Kita kinyal niwang kan Leon Sari nang cidai. Apa boleh nih? Kita niwang api. Ya cek membuat penting pun ngangar sampah. Memeh lah. Jaya Prano. Nengi. Wih, Ngangar sampah terdapat tawangan. Den. Tugas tuh kene kok Jaya Prano. Yang kene Jaya Prano long tali boleh ngai. Cang ipi. Boleh landas kedo sing nulungin jelo petek. Meh Prano, Leon Sari. Sakit kau. Lantas itu sangano, man. Ya. Belum dijauh sangano. Apa hubungan sangano majak Leon Sari? Cang ipi. Oh, nah. Oh, sangano man nuli di Grogak. Grogak. Oh, Grogak. Nak lungo hijau nah ning kana. Itu yang hijau singgah kamu penyar sekar. Kapal ulung. Dapat tengok Leon Sari nyepetek. Bat iya Prano kini sangano man. Kemudian ketuang lakar somahe. Nah, iya bakal ngayan bener kayak tadi titik. Nisa ini dia Prano. Sing lah saut. Landas kedo. Lantas itu sano mekat kemo melalui ko Banyuwangi. Ya. Oh, gelombang. Gelombang. Dan jang bo, dan jang. Lungi piaca do, kengken ya ada rezeki Itu jatuh. Amat tuh. Wih, ngatak wayah nongklang. Itu piane tanah lu, kengken ya. Niki sedenge Kengken. Jaya Prano dan nganten sarang Leon Sari. Durung ngerasa layu sampai anak puniki. Sampun ipun kaudus Oleh ida Sang Prabu. Nggih. Napa astane ke Kasang iki Leon Sari. Nggih. Sing kebiseke ya Jaya Prano. Nggih. Aja landas Jaya Prano kemoko Delok delok trimo Begitu. mati ya ken iso galing. Jaya Prano mati. Duh mati Jaya Prano. Tuh paman ngudiang tadi sebut nyedeh Jaya Prano sing nak lelampane gitu. Ngudiang to angon kena jane sing kene ngipi kengken kel penadene kengken pengrabdane. Sane ngipi dan uronganipun padam. Iya, nak buang cang ipi. Buang cang ipi. Adi buang ngipi. Nak buang cang ipi kengken. Marah jelek ipiane perusahaane buwong ngipi. Terus nak arti anak separo tuh. Man, kengken. Puniki sesampune padamipun napi wasane Ki Jaya Prano mangkin ten Ki Leon Sari arsang ki Dedwagong. Dan ipunnya Singnya ipun sedia ring Jaya Prano. Aresipun bunuh diri ipun. no ibu. Manahipun mangde kacunuk iri kering swarga loka. Iriki dan presiden mangde kacunuk iri kering swarga. Ngelarang Satya Pati Brata. Inggih. Nah, sing swargane ne luwung. Swarga becik niki. Aduh, ya kita sing luwung ngene iki. Nggih, luwung niki. Payu cang ipi. Apa ngipi wong tulus. Kok tunggal ngarti angki busan gitu. Nang tulis ya nunggah acale de Sang Hyang Surya tekah sampai. Wong kal mancing nih. Terus yang buat radio jadi lahan luas. Jangan cohan pak luasnya. luas mancing. Panian pak ini raso cek pelahnya. Sangar sampai ini. Sing ada B nu dini jalan jong. Mak panjang mah. Keriang nae. Sambil ngabonya nona deh. Nggih, nggih. Balsam. Balsam cengkeh. Balsam cengkeh ha. Pangkan anu. Balsam me. Pangkan dingin. Mau ale panjang mah. Anda sana. Ada nih kok.
Wenten api niki Gusti Ayu. Dados gegeson pisan wenten api. Bi, Tiang, kanti telah ngangsur rangkian tiangnya ngalih bibi. Kanti beloh pidet. Kamu mai tiang ngalih bibi. Kaden tiang hijau. Cek pragat di pewaragan dogen tongos bibine. nggih nak riko di tiang aturang ayah. Nak wenten api puniki Gusti Ayu dados ngedang di tiang. Bi, Tiang, kene mirip bibi sing nawa. Dini di karang kepatian. Kade subuh-subuh dadane karyane. nggih. Tuh, yang dibusan man ke meraja. Dadi mekejang nuwasrone. Lah mekacakan ditu di meraja di. Kayun Gusti Ayu sane mangken. Kena tiangnya. Pangsing menyi lah kena ye hujan. Jadi bibi jebak kali den tiang tulungan. Ya apa ketuka dalam bila. Oh, riko pacang umah. Yen sapunika dados taler Prabu tesane kantun mekacakan di kering paragan dereng kelas untuk di tiang nyucut wau kayang kenika pacang buat di tiang ketukade kan becek nggih. Saja pesan tuh bibi. Pangsingin Prabu teh ditu di pewaragan kangin makao pangsing tiang-tiang kanti duko. Ngedani ya ketukade abolang bila. Yen sapunika kan mau pamit ring tiang Gusti Ayu. Sedang baca kepisah. Yang tiap seberang. Dina subuh pedas pesan dingah meme pesan. Kian-kian tadi buka kajian abu kendo. Kan di tiang bengong manggihin Gusti Biang ri sampune mesaning sareng dane Gusti Ayu yen kan panyake make sami sampun nuning. Luaning Biang wantah Biang dane Gusti Ayu meje kadane mesemeton Gusti Biang. Luaning Gusti Biang kanton nanom dane Gusti Ayu sampun nanom sane mangken toh. Ilo jak bisa dok yang ngeraos lo. Tunggu diang ni parimukane buka itu sangat tampesan lo. Lo subenawang. Adone tiang dini di kuna negara. Gue mantene jelek lawan yang melah. Nak mulai lu masih kau ucap ngelahan. Ini patut Gusti Biang. Pemakasih sih. Uleng dunia nak meme si pengintip pengeros. Tuh gue mantene mula sangat dari aleh meme. Sedina-dina jeneng sing sap tekeneng geginan. Keraman yang nak medewek lu mula gitu. Buka pengeros meme ni si puliwan. Japi tui kengken yang jagiang ini. Japi tui lemak yang lah kegisiangan manipuan. Sing pariwang ni masih jening lakar ngayah kepisaku. Jening lakar mesoma. Itu lantas ni. Pangsi daulian jening yang sing bisa megai. Kau cat yang jelek itu dipisahkan tu nak beli kesan. Pemekas ni kenang nemen. Pang sangat, pang bisa. Gue mantene manipuan sing ada buen lenan kencening ni gelanting. Pang sing dari ucapan dipisahkan. Tu sarapan pesan ini. Wen dan pawacanan biang asapuni kering sikian itu. Gue manti tanpa suun biang-biang. Pemekasannya makin biang. Dua nih biang sampun sedang rauhin sikian tipian. Nih makin. Biang talar sampun uning. Karyanya dikiring kadang kepatian. Kan sampun ngusan biang. Mak subuh man hidup jenengnya kengken. Mana tiang nih makin. Dua nih waslonya dikering pemerajan. Maka sambil kanton menyi. Yang jadi ketukade ngumah waslonnya punika biangnya. Sarang di tiang Gusti Biang sarang di tiang punika prabot duwene sane ring kuaragan nika pacang ring tukade dalar sucut di tiang. Dan di mari. Mimi sing mapi salah kasih. Apan kumanten itu mula buku pitutur memene dani sangat ideh mimi. Kewana tegarang masih ini. Pinah-pinah ini Jepang sangat. Ini kadang tak suka pulang ke pemadani ini. Yang jani cening lakar kemu ketukade. Sing kenal jen ban ada belabur agung. Pedaduanan lantas itu kade tekian dia lakar mau pelawanan. Ya. Yen sampun sarang bibi mongkek. Dan sanang biang sumenio malih, apisan manten, mangkin ke manten biang ye. Jadi Gusti Biang sampun wenten di tiang ngiringang jak sampunang sumenio malih ring pikayun. Bang Yang di tiang ke manten. Nah yang buka keto, ini bani sing masih lakar ngewalangin kena sini. Bang sing ngalang hujan, mau
tuan. Sangat mendadak. Yang sapunika titiang medap-dapan dia nggih. Medap-dap malu begini. Mungkin dulu itu, Ning, Mimi sing sangat merasa. Subuh mekelu ada anak jeneng ini. Negara. Sinah jeneng subuh nawang kengkian laksanaan aja jeneng. Sanang yang berkelat. Apan manipuan, sing ada gumantene tongos Mimi menyakan kuin ingetang pesan mewanti-wanti Mimi ide kapenang jeneng belakang meragan. Ini dia. Gusti Ayu, men busana duene saja bibi. Tadi ngesap saja tiang yang bakal nyemak wasnanya malu. Batas tiang bibi. Ini. Yang ngomong itu mun dia. Nah. Gusti Biang, kantos ke gelung kori Gusti Biang, ngiring yang kasaran ke titiang dane Gusti Ayu, menawi teh kelintang sayang pisan nggih. Sayang nggih ring dane Gusti Ayu. Basa besik saja nani presiden tungguang tiang lo. Nika sampun ngawenang titiang iri semale sebet titiang Gusti Biang, sebet titiang Gusti Biang. Nanti malu lo. Tunggu tiang nyayang anak tiang lo kan disebut nyakit hati nak kengken ya dene. Titiang nyaken sayang kenten kan memean titiang cuma. Ika pun ngawenang titiang sebet titiang. Tunggu lagi gitu lo. Loh, Titiang sing nyenan ulian lo ne sing bisa nresnai ni rerama. Sing nyak tinut tekening raos serama. Lo ngawenang lo sing kesayangan gimana? yen kemana antuk titiang ten yo Gusti Biang. Mana ulian kengken? Nak ulian meme titiang ten kantun ngelah. Sira nyayangan nggih. Titiang. Dah lo sepet. Japi tuwe lo sing ngelah meme. Ya namun tuh tresnan lo kay kapening tiang ini kuna negara. Nggih. Ada sing duwe lakar angor yang kaya. Napa mekas yang lakar yang apuran. Aduh Gusti Biang yen sapunika suksemang titiang pisan Gusti Biang. Yo ada menangin barang-barang untuk tiang-tiang ini. Ini sampunang semenio. Neng, sapunati ini. Jadi mo kamu lautan ya. Ini Biang, pangtan digeles sabak, yang lungsur mau pamit bianan Biangnya. Oke deh nih mau kelona. Ini Biang. Nggih, lurusan. Gusti Biang. Gede mantan. Male bos-bos kan kentan di pradene suwe di tiang iri kering tukade. Niken penyeruan utai parakan senetiosan. Manglane ngabang di tiang ngajangan mereka ke tukade nggih. Pangilu abang tiang nasi. Akehang kide mangken di tiang ampun kerang, kan ampun nyak molah kide mangken nggih. Napang kerang bomedar banyak pasok cara tiang. Nggih. Mudah mu. Gusti Biang, male kide. Dane Gusti Lingsir kan kanton ngatur orang ayah mereka ke puri nggih. Panumayane nak jadi di jalan kadane rau. Kentan nggih. Kale pengide tiangnya setone ngendane rau. Lo pang sobat dekat ini cuma karang kepatian ya. Nggih, di pradene ten di tiang tangkil. Dereng dane rau Gusti Biang yen matur bos-bos mangaken semenio duaning di tiang sampun ngiringang dane Gusti Ayu. Nana lo sing sanang semendio. Namun ning Ampun. Bibi yang subuh manyanan Biang. Yang cek perjani lega kenah bibine. Yen tan dagingin kenten gede tan nyak mekriu kan basang di tiang. Nak Biang Gusti Ayu talar senang ngiring mau bebenyulan. Di tiang nang tegarang tole. Yen mulai geden tebal pang sing ngalan hujan. Ada ngalan. Jadi ados di tiang sa pau reng Biang Gusti Ayu. Napi meklenyet nas tiang yang sakit mangken keng mau sultan memoman di kering tukade. Ne jani pangsing ngalan tengahi masih kan ngalan bilang. Mang botan geles nak bek di kering tukade. Kan juari manyos riko. Liu nak kedadene di tukade bakal ada ngintip. Nggih, kan mang di geles hargina.
Bakwan.